بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bisakare kunumwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushira mu bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dukomeje igitabo cyacu nko bisanzwe, igitabo kitabu tawhid, igitabo cyanditswe n'ubumenyi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ejo tukaba twaratangiye babu nshyashya, babun umuryango man haqqaqa at-tawhid, uzeza uguharira Allah ubumwe bwe, dakhala al-jannata, azinjira mu ijuru bighayri hisabi, azinjira mu ijuru nta kubarurirwa. Yani uzatunganya tawhidi ye, agatunganya uguharira Allah ubumwe bwe, agasukura tawhidi ye, akayisukura umwanda w'ibangikanyamana, uyu nguyu azinjira mu ijuru nta kubarurirwa ejo ku munsi w'imperuka. Turebe hasi, fihi masailun, harimo ibyigwa. Tujye ku kigwa athaniyatu, icya kabiri. Iki kigwa cya kabiri turagikomora aho umuryango utangirira, man haqqaqa at-tawhid. Ikigwa cya kabiri kiravuga ngo ma ma'ana tahqiqa, ukweza kugambiriwe ahanga nukuhe. Ibi ngibi tumura ku muryango wa mbere, uzeza tawhidi ye, uzeza uguharira Allah ubumwe bwe, yani uzasukura tawhidi ye akayisukura umwanda w'ibangikanyamana. Ndakeka icya kabiri kigize gute cyumvikanye. Ikigambiriwe ma ma'ana tahqiqa. Ese tahqiqa bivuze iki? Bivuze umuntu kweza tawhidi ye, bivuze umuntu kweza tawhidi ye ariyo guharira Allah ubumwe bwe, ariko guharira Allah ubumwe bwe. Twakomeje ku kintu athalithatu, cya gatatu muri fihi masail. Naga turatangira kwinjira muri hadithi. Imamu twavuze ko tuzajya tuhita tureba masail, ni ukugira ngo umuntu tutazajya kuri masail atibo ko tugize gute aho tugeze rero kuri athalithatu, icya gatatu. Thanauhu subhanahu ala Ibrahima, ngo ni Allah subhanahu wa ta'ala gutaka intumwa y'Imana Ibrahim. Ngo ni Allah subhanahu wa ta'ala gutaka intumwa y'Imana Ibrahim, bikawunihi, kukuba intumwa y'Imana Ibrahim, bikawunihi, kukuba intumwa y'Imana Ibrahim lam yakun minal mushrikina, atarigize aba mu bantu babangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala. Iki kigo cya gatatu gihuye na aya ya mbere ifunguriye umuryango, ariyo mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala ivuga ngo inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Rero anga Allah subhanahu wa ta'ala ari gutaka intumwa ye Ibrahim, bikawunihi, kukuba intumwa ye Ibrahim lam yakun minal mushrikina, itarigize iba mu bantu babangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala. Athalithatu, icya gatatu. Thanauhu subhanahu ala Ibrahima, ngo ni Allah subhanahu wa ta'ala gutaka Ibrahim alayhi salam, bikawunihi, kukuba intumwa y'Imana Ibrahim lam yakun minal mushrikin, itarigize iba mu bantu babangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala. Arrabi'atu, icya kane. Arrabi'atu, icya kane. Thanauhu ala sadatil awliya'i, thanauhu ala sadatil awliya'i, ngo ni Allah subhanahu wa ta'ala gutaka abakunzi be. Ngo ni Allah subhanahu wa ta'ala gutaka abakunzi be. Wowe abakunzi bagamije hanga ni abantu beza, bisalamatihim, kukuba barakiranutse, minashirki, ibangikanyamana. Thanauhu ala sadatil awliya'i, nganga harimo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaratatse abakunzi be, yana abantu beza,
bisalamatihim kukuba barakiranutse minashirki nibangikanyamana. Iki kigwa cya kane tugikomora muri aya yo muri suratu nkuko twayibonye al-mu'minun aya 59 aho Allah avuga ati walladhina hum birabbihim la yushrikun, naba bandi bo bagira gute batabangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, batabangikanya nyagasani wabo. Iyi ngiyo aya ariko ya kabiri ikurikira inna ibrahima kana umma. Rero ino aya iri hasi yindi Allah subhanahu wa ta'ala thanauhu ala sadatil awliya'i, Allah yarari gutaka abakunzi be yana abagaragu be beza bisalamatihim ko ari abantu bakiranutse minashirki nibangikanyamana Allah subhanahu wa ta'ala. Icyakane arabi'atu thanauhu ala sadatil awliya'i, ngo ni Allah subhanahu wa ta'ala gutaka abakunzi be aribo bantu beza bisalamatihim kuba barakiranutse minashirki nibangikanyamana. Ibyo ngibyo tubikomora muri aya twarangije kubona walladhina hum birabbihim la yushrikun, babandi batagira uwabangikanya na nyagasani wabo. Inshallah tugiye gutangira hadithi ndende kadusome aho igihe kidufatira dusoreje naho ngo tugira gute tugarukira. Nibizajya biba bifite aho bihuriye na mas'ala runaka n'ikigwa runaka nzajya magarara mbabwire mu kirebeho kugira ngo inshallah tugire gute tugikomeze. twakomeje hadith y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله, umwanditsi w'igitabo aratubwira ati عن حسين ابن عبد الرحمن, عن حسين ابن عبد الرحمن, biturutse ko bita Husayn mwene Abdurrahman, biturutse ko bita Husayn mwene Abdurrahman. Uyu Husayn mwene Abdurrahman yitwaga Husayni mwene Abdurrahmani as-Sulami al-Harithiyu, bamwitaga Husayni mwene Abdurrahman as-Sulami al-Harithiyu. Yapfuye mu mwaka w'136, yapfuye mu mwaka w'136 afite imyaka 93. Amazina tuzajya tuyavuga twihuta kugira ngo dufaidike muri hadith. Uyu nguyu akaba yari umutabi tabi'in. Twakomeje qala, yaravuze ati kuntu inda Sa'id ibn Jubair, kuntu ngo narindi inda Sa'id ibn Jubair, kwa Sa'id mwene Jubairi. kuntu inda Sa'id ibn Jubair, ngo narindi kwa Sa'id mwene Jubairi. Uyu Sa'id mwene Jubairi yari mu bantu beza bari kumwe na Ibn Abbas, ndetse akaba ari no mu banyeshuri ba Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Uyu Sa'id mwene Jubairi yari mu bantu beza bari kumwe na Ibn Abbas, ndetse yari umunyeshuri wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Akaba yarapfuye yishwe n'uwo bita Hajjaji mwene Yusufu al-Thaqafi, waturukaga muri bene Umayya. Uyu Sa'id mwene Jubairi rahimahullah akaba yari umumenyi ukomeye cyane, ndetse akaba ari mu bantu bari kumwe na Ibn Abbas, ndetse akaba ari umunyeshuri wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Yapfuye mu mwaka wa 95, yapfuye mu mwaka wa 95 ataruzuza imyaka 50. Husayn mwene Abdurrahman aravuga ati rero kuntu inda Sa'id ibn Jubair, narindi kwa Sa'id mwene Jubairi. Faqala, aravuga ati Sa'id mwene Jubairi aravuga ati ayyukum ra'a al-kawkab, ese muri mwebwe ninde wabonye inyenyeri? Al-kawkab igamirijwe ahangaha ni an-najm, ni inyenyeri. Ese ninde wabonye inyenyeri? ari kubaza ku bantu bari bicaranye aho ngaho. Faqala Sa'id mwene Jubairi aravuga ati ayyukum ra'a al-kawkab, ese ninde wabonye inyenyeri? Alladhi
yo iyo nyenyeri inqadda albariha ay saqata yaguye ijoro ryahise yo iyo nyenyeri inqadda yaguye albarihata ijoro ryashize ayyukum ese ninde raa alkaukab wabonye inyenyeri alladhi yo iyo nyenyeri inqadda albariha yaguye ijoro ryahise yani nyenyeri igamijwe aho ngaho ijoro ryahise ni nk'ibishashi bakubita amashayitani bagiye kugira gute kumviriza hehe mu kirere no mu mpamvu zo kuremwa kw'inyenyeri harimo n'iki no gukubita amashayitani igihe agiye kumviriza he fi samai dunya kuri kino kirere tureba hejuru yacu rero Said mwene Jubair yaravuze ngo ayyukum raa alkaukab ese muri mwebwe ninde wabonye inyenyeri alladhi yo iyo nyenyeri inqadda albariha yaguye ijoro ryashize faqultu uyu nguyu Hussein mwene Abdurrahman arangira avuga ati ndavugani faqultu ndavugani uyu nguyu Hussein mwene Abdurrahman uri kuvuga faqultu ndavugani ana njewe iyo nyenyeri nayibonye faqultu uyu nguyu Hussein mwene Abdurrahman aravuga ati ana njewe iyo nyenyeri nayibonye thumma qultu ndangije ndavugani thumma qultu ndangije ndavugani uyu nguyu Hussein mwene Abdurrahman hadithi yahereho ni ukigira guta ukiri kuvuga qultu ndangije ndavugani amma inni ngo naho njewe amma inni naho njewe lam akun fi salatin nago narindi mi sala amma inni naho njewe lam akun fi salatin nago narindi mi sala bavandi mwangaha turakuramo isomo rikomeye cyane ryo kugira ikhlas guharira Allah ibada no gukora ibada kubera Allah ibi ngibi tugaragariza ko kana salaf abeza batubanjirije bari abantu bari kure ya riya no gukora ijisho urumva uyu nguyu Hussein mwene Abdurrahman Said mwene Jubair yabajije umuntu wababonye inyenyeri ijoro ryahise aravuga ngiye nayibonye ariko nubwo nayibonye lam akun fi salatin nago narindi mu iswala ndi gusari ayi nahita kuri urujijo abantu bataza kwita bakeka ko yarari kugera hehe yarari gusari walakinni ahubwo ngewe ludirtu ahubwo Scorpio yari yagize gute yari yandiye yanyinjijemo ubumara bwayo walakinni ahubwo ngewe ludirtu ahubwo Scorpio yari yandiye inyinjizamo ubumara bwayo urumva nicyo cyatumye arara ataryamye bikaza gutuma abona ikiriya nyenyeri kubera iki Scorpio yamuriye arara atameze neza qala Said mwene Jubair aravuga ati qala Said mwene Jubairi aravuga ati fama sana'ata ese wakoze iki nyuma yuko Scorpio irangije kukurya fama sana'ata ese wakoze iki entre parenthèses nyuma yuko Scorpio irangije kukurya qultu ndangije ndavugani uyu nguyu ni Hussein mwene Abdurrahman uri gusubiza Said mwene Jubair qultu ndangije ndavugani irtaqaitu ijambo irtaqaitu ay talabtu man yarqini nashatse umuntu wankorera ruqya irtaqaitu nashatse umuntu wankorera ruqya irtaqaitu nashatse umuntu wankorera ruqya iyo bavuze ijambo ruqya bavandimwe twandike hasi gatoya ijambo arruqyatu twandike munsi ijambo arruqyatu bivuze ngo nugusoma Qur'an arruqya nugusoma Qur'an nubusabe bwakiriwe kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama arruqya nugusoma Qur'an nubusabe bwakiriwe kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku muntu wagezweho n'uburwayi n'ibindi bimeze nkabyo
arruqyatu ijambo ruqya bivuze gusoma Qur'ani n'ubusabe bwakiriwe kuva ku Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku muntu wagezweho n'uburwayi wa nahwihi n'ibindi bigize gute bitandukanye, nko ku muntu wamutera ikijisho n'ibindi bigize gute bitandukanye. Rero uyu nguyu Said mwene Jubair yahise abaza Husayn, ese scorpion ikimara kurya akoze iki? Qultu, ndavuga ni irtaqaitu, nagize gute, nasabye nshaka umuntu wankorera iki, wankorera ruqya. Qala Said mwene Jubair aravuga ati fama hamalaka ala dhalik. Said mwene Jubair qala aravuga ati fama hamalaka ala dhalik, ese niyihe gihamya ikwemerera gukora ibyo ngibyo? Ese niyihe gihamya ikwemerera gukora ibyo ngibyo? Yani byo kuba waribwe na scorpion warangiza ugasaba ko wakorerwa ruqya. Ese ibyo ngibyo gusaba ngo ukorerwe ruqya, fama hamalaka ala dhalik, niyihe gihamya ikwemerera gukora ibyo ngibyo? Qultu, ndangije ndavuga ni, uyu nguyu ni Husayn mwene Abdurrahman ukiri kuvuga. Qultu, ndangije ndavuga ni hadithun, icyanteye gukora ibyo ngibyo ni hadithi haddathnahu ash-Sha'bi. Icyanteye gukora ibyo ngibyo ni hadithi twaganirijwe na Sha'bi, yani hadithi twabwiwe na Imam Sha'bi rahimahullah. Qultu, ndangije ndavuga ni hadithun, icyatumye nkora ibyo ngibyo gusaba ko nakorerwa ruqya ni hadithin haddathnahu ash-Sha'bi, ni hadithi twabwiwe n'uwo bita Imam Sha'bi rahimahullah. Uyu Imam Sha'bi rahimahullah izina rye bamwitaga Amir mwene Sharahili al-Hamadani. Uyu nguyu Imam Sha'bi uvuzwa muri hadithi bamwitaga Amiru mwene Sharahili. Iyo shara ya mbere ni ra, hili ikaba lamu, mwene Sharahili al-Hamadani. Yavutse ku ngoma no ku buyobozi bwa Umar mwene Khattab, akaba yarapfiye mu mwaka w'103. Akaba yarapfuye mu mwaka w'103. mu cyo twavuga ko Imam Sha'b yari umenyi uri fiqa w'inyangamugayo mu kwakira hadith zirimo Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitewe n'ubumenyi yari afite. Rimwe yaravuze ngo nasitu min al-ilmi, ngo nibagiwe ubumenyi. Nasitu min al-ilmi, nibagiwe bumwe mu bumenyi, yani mu bumenyi yari afite. Nasitu min al-ilmi, ngo nibagiwe bumwe mu bumenyi. Ma law hafidhahu insan, ngo umuntu aramutse abwiza akawufata mu mutwe, ngo umuntu aramutse abwiza akawufata mu mutwe, la sara aliman, yahitaba umumenyi. La sara aliman, yahitaba umumenyi. Dusubiremo imvugo, yaravuze ngo nasitu min al-ilmi, ngo nibagiwe mu bumenyi. Ma law hafidhahu insan, ngo umuntu aramutse abwije akawufata mu mutwe nawe, la sara aliman, yahitaba umumenyi. Reka dusoreze ngaha inshallah, tuzakomeza hadith dukomeza ngaha hadithun haddathnahu ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.